Lasya amut bibang ke election aprang Prime Minister ke bang, Home Minister ke bang, Police Force Police Force dorted ministerial program la puson dokok pola hai kaprek alam dokok pensi claim po la pen claim back po hala so alam the la pen hala bang so alam the phan manting ki pensi election apor hut kalili kalang lang e phan kache sorsa kache jong kache song bitung phan kalili kalang lang ki pu kani hala bang da char julun lo pipot ma polote isi ningi the bang ke sarkar badu sor claim back po hala so ningi the ben bang si ili tumang konani bang ke apor ta ki pilo la pen konani bang kachipi ining tipaning ding la penan par bang tame manping ki piason si tumang je paklang pondos tame non bang ke sorkari ni det pana pitpen kangni sorkar kangni ke cheng penar ni pen bangke ke cheng si ke claim nei bangke ladak bangke eviction ke claim ne thinon kar biang long arat angkang pi atok anu ki do kar bi ratum tala hem ki tong laso bang komentu lo ka theklong po hem ki thri komentu lo ka theklong po biri kang kai mentu bela ka theklong po ladak la kulat ka pachingkir mentu bela ka theklong po hala so phansi kar bing long arat atok anu tumke ing hong prong lo cholang prong lo same nona bangke konane bangke election tanglo konane bangai katini lapen kapang kri so theklong rong lasi arni si hejong non pu ingleng ke hai namni ningjek lo ni phaing ko arni nili tuma hin pen isi lopa diriklo la bangke 30 May 20 jasimet tang nike bapor piglo 30 May ang bong jong si ili tumhan thang nata nang chingki nang che tham la pen ke claim ke dam kapat chun ponji phanjong si nili tumda ka che songa bitung la panan parda karbi ang long arada phanjong si labang so lam klar che thandak de amut pi bang ke non da ke litum lanon longle phelang pharman ka che songa bitung la ke nili tum det ke li la da ka che song la ke karbi ang long angkang pi arada tum si ka che song lo karbi ang long arada tum do ana tum si patir pi lo karbi long arada tum do an se siang tong che patu si pini state government amin pini phanar junang koklo pini central government amin ar junang koklo pinra karbiang long utmas council kachari le bangso sarkar tum amin ar junang koklo hala son thot si niphai thongket made la bangso cheklo May 30 ang bong jong si karbi ang long arada phan council kachari tum hin pen jong si ke claim ke dam kapat chunji kapachok ji kapapleng ji aphan jong si thang natta lamthe ka che paklang kaching wai ji rat pen kaching ki ka che than kaching wai ji aphan jong si thang natta a ke la kengkam ke ding pon made kamat hapon kachisik pon jong sa vedet pulo tang te niphai thongket ba phit bangke ka che song bangke cheng phit po si tumang lamthe paklang lo hala son thot si atumi si nili tumang order ke long bangke non niphai hinier ni simate 2 June mane penap dik isi karbi anglong termas council kachari tuma hinpen karbi anglong arada phan jasimet pet ilitum kachesong ilitum nona bitung lapanan partame karbi anglong arad do ana phan tame ke claim ke dam di konat pen ke claim poke koson lo ke claim poke komentu lo ke claim poke hala so bangke alang lituma akin pen election date benefit puthot hala bangso ke claim kapapleng je phan non jasimet pet ke namtang por election a prang kaching bai lapen lamchak rang chipe teng pulotang te PGR long ke case dukok pulotame case bang dutkok lo ta dak bang bidikang kai phan bang latum tender bang call et lo tender call pen work order tame piet lo lapen apartment kai ke PGR lapen VGR bang pachirap dong non bang ke PGR bang kaprek lapen VGR bang ke eviction claim po volong koma jilong tame eviction claim fit po phelangpi girls school long tame eviction claim po Phelangpi forest land along tame eviction claim po borlang pher soil conservation borlang pher ME LP lapen high school along tame eviction claim po dudukolini claim po bokajan tame claim po silonijan market area claim po hawaipur bazar claim po lamsakhang tribal welfare cooperative farming society land long claim po lapen rongni hang long claim po lasomsi longkre choksi adim rang pe eviction bang ke claim pon pu bangsi a hopet ke cheparai pon tame non bang tum theklong lela ke damtang por hadak la phelangpi girls school long tame eviction ke claim pan ang ton ke chok kitun hormu hortar sik dang era fitmat arni si bedang bong bang cancel to that mat